younger colleagues who are attending to this program on the occasion of Maulana Abul Kalam Azad, the first Education Minister of India. Taseng namag nasigi program si Maulana Azad Abul Kalam Azad ki mingdor na istawragasu sige matanda detail on haibigre taseng na masigi program na si 2008 tagi hauraga palan tawrak pa celebration tawba sige asen ba pandam di aykoi musalman singya masum mani India sida layriba aykoi khuding nakta importance of education, value of education, masi aykoi miyo bada kari kari laybagi amasung aykoi gi waina Quran amasung hadith aykoi gi poider oi biriba Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam masina karam mo da masiki education asi sigi matang da kari kari takwiram me haibado madu khanglaga education ase masigi phil dai khoi si khumang chawsan na bagi da bakta ol ma pangko ko program ma Kasing na Maulana matang dan nay naruraga di 1988 ta poklaga makada poklaga India ta bokla kiba Arab ki masaw ay mama aduga sahi ko lito subada journalism da sansin laglaga Al Hilal publish torak pa mathang thang yawak kiba political yo field da sumaha kasi leading part lawrak kiba freedom struggle da su leading part lawrak kiba adugi matunga education gi achaw mafam mama Indiana nung tamlaba matungda panglaba matungda India sida mahakna secularism de yumpham loyaga chapana ba mawangda mahakna ngasi hobada education department da fil yamna chawdol pibiramba Maulana asi tasing namakti Quran asibu munda khangba mahani thokpiram laba lairik Surah Fatihah ki tafsir ki lyric to parvati ki khang bangami mahak ase taseng na highly influenced by the Quranic scientific or the washing teaching sidagi mahak ase highly influenced by the matungda mahak ase machak amagaloy na lebak ase kita bakta seba toromba adum laba influential figure mani in lawin taseng na aykoi ina ngasai daina batasu yaw kare ilm sigi matang da Quran da yaw riba Quran ki ayat chamna dagi henna ilm haibu sida science ka mari leina ba physics ka mari leina ba chemistry ba mathematics ka mari leina ba medicine ba adum ba Quran gi manung da yaw ri adugo 8th century dagi 14th century forward da Greek da lakinda Europe da education की library की सिगी ममी लाइक की सिदा इस्लाम की दती याम तक ना baghdad ते स्पेन दा मदरसा खुदिन बकते है library में एटेस्ट तो रमी baghdad हर सिटी द library कुंठाल रमी स्पेन की असो कुछ थी सिटी द library 770 library ले रमी scholar खत्ती हो बसो library ले रमी मतम मदद education की मंगाला से कुरान असिबो मखोई न मुन्ना खान की मरमना यूरोप दा साइंस की अमसुंग नसी की लेइबा साउखत पगी ममी सि लेइत्रिङै दा हाना इस्लाम की मुसलमान सिंग दो साइंटिस्ट सिंग दो मखोइना सिगी एजु कुरान दगी एब्स्ट्रैक्ट तोरागा लोरक पसना मरम वरगा मखोइ मतम मदुदा आलिम की मुक सिगी दो को मसला शहीद की दगी हेले हाइबा हदीस दिना तबा हदीस की थापो को लगा मखोइ मरत नहीं दगी अतक मत नहीं है Quran की the first and foremost revelation of the glorious Quran that revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he was in cave was concerning education. Ikra har kuch education की नहीं, ई बगी नहीं, सोन बगी नहीं, पा बगी नहीं, अदु कलम है ना मक्सद है भी इसे. What is the definition of kalam? Modern adu umbang mufassirin sing kalam है बस इधर. Every device where data can be stored is called pen.
hausa pen hai bise Allah ke rasul kalam hai bise arasta kalam bise iro ni ikhi matata ngasi di mukti obo kalam sile ram ko nati kalam hai bise la akra matung dai ko ngasi concept lai bani internet data storage to yari ba satellite si khuli ngasi kalam da sala kani hai modern hausa mufassirin sini am kan hai aduna an bada school subsat sat ki daba lai sutam ki daba Ozam ta suyaw si daba Muhammad sallallahu alaihi wasallam aduna hayra pada solu pau kalam ki matenga adu ay batara jangi ma pud izat lai bini haram lisna tak panga me Maulana Abdul Kalam mission na se masik isi hayr be ikra de gilo rakna maram aduna ni adu ki matung dai khoi na khang daba Quran di maru di aur ba scientific ko khang badar kar oy Quran na sidai khoi ilm da general education Islamic education na khaido pase masik ki matang da ta'limul muta'allimin da Talabul ilm faridatun ala kulli Muslim. Seeking knowledge is obligatory on every Muslim man and woman. I say. Sida sigi khaido pasda habiri sumna tangi education hai basigi makhala se sida ai Islamic sikatnate education gi makhalani thoisi matam gi darkar oi ba means na darkar oi ba magi wanga tar ba necessity to fulfill to ba jaba tamba education se darkar oi se na hai Maramaduna ni Quran de yarum meba galaxy ki batang da haram meba big bang ki batang da haram meba Quran Karim de yot ki batang asi jamin de ki thopar de mathak ta ki lakpani haram meba Quran ki Karim ki manunda mushrikin sing hang pum batam da makoi sing adu sigram matung da saru sayang sing adu hingar hang bangam gadar hai batam da Allah taala na haibir be saru tanate ne na progi khudum bigi top of the fingers ki le hang bangam gani bala qadirin ala an nusawwiya banana haram meba sikarino ngasi di scientist na proof tawre khudki khusada yaw bal lakir line ma koi se masmi amag am mana de sansar da lakri ba musung lakado lai ba sing mana roi Allah na hai sa chogo jele scientific amani so mai tawda Quran di mang dia scientific wa ba sing se karing bai ko na nei na taragadi masi nei na taragadi taseng na ko si education gi bai kaida ngasi sansara sida education gi field da to ko na mamang ga lai ga da musliman sing ko to e lan thengani matam da so badar da ki farak pasing ado Allah ki rasul na matam adu da thara ibal lan phasing adu da sahaba sing ado Zaid bin Sabit secretary of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ado mahak ta bhawa anang wali matam da badar da thara ibal lan phasing adu ko de tushal Allah Allah rasul Zaid bin Sabit who was the writer of the Wahi he was commanded by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to learn Syriani language in spite of being the Arabic language the most prominent language in this world and hereafter why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam commanded his writer to learn Syriani language even though Syriani language was the language of Yahudi at that time because learning Syriani language was mandatory to achieve the purpose of correspondence. Prophet sallallahu alaihi wasallam he used to send the letter to another Yahudi and a knowledgeable person of another religion and they also used to send the letter in their language. So Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded his secretary to learn Syriani language. What message we get from this hadith? Sigi message ego ni kari kamu lami loan hai basi karo tanate English tamba haram ne haram bani ki koi chao ta lai kisi matam tu da haram batu di mokoi kun mo punsal laga Muslim Hindu matam tu intellectual mokoi punsal laga English ki civilization British ki culture se masjid lato abid makta haram bani adu ko fatwa adu handu am dabdagi hai mokoi ki culture si tamdana ba mokoi ki punna dalba ki makta mokoi ki tuna dalba ki haram bani English tambadi Allah ke rasul Syriani language tam haram itu je haram ho idiste haram dabdagi ngasi ko chapat ko le ho taseng namakti masih knowledge se dole bata ragati aseng education ki Bible Gita Vedas Old Testament New Testament Ramayana kuning makta mapoy di education na aho bada ayat lakti only Quran was the only book where the first sentence was concerning education that clearly implies the significance and value of education in Islam adu ngasidi practical ba hibadi ay koy na ilmagi education gi sigi ahanga para tambira khibai ko dharma oiraga aikoi di sak hattagi oina tupi gattaga koi gattaga wakhalda namaz masjid kan bhai to baga lekhe taseng namakti hil khudin maktai ko si top ta lege damne maramadun Quran surage surah nisa ge yusikumullahu fi auladikum lizakri mithlu hazil unsayna ayat number 8 ta hadis kari gelo 1/4 1/5 1/6 mathematics ki yauri सुमैना ज्योग्राफी की यावरी साइंस की गैलेक्सी की मतान दिहाई कुरान मसान है अफला यतदब्बरून अलकुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह इख्तिलाफन कसीरा
नहोय करी कुरान दा खंदा दिलिसे करी खंदा नहोय खंबा तारगत नहोय करी मुन्न खंदा तारगति नहोय कुरान से अतोपदगी मोइरंब तारगति कुरान दा अम्मगा स्टेटमेंट खेतरा होदबनी जमीन आसमान सेमबगी था थम चक सेमबगी नुमिन न चटबगी था न चटबगी सिपुमक नै नरिबसे कुरान इज द मोस्ट and a top scientific book on the surface of the world. Quran is a great scientific book ni ai koi na religious ka combine ta ukre maramudana ai koi maulana ki mission si khang labi tabak ta fast Quran khang batai Taj Mahal phajai hai ga Taj Mahal ki sakta ko oiro Quran asum balarik ne laura ga yaro Quran da kari yaw he basi meaning khang ma understanding of the Quran ki what is the depth meaning of the Quran it words Quranic words ki manung khang batai scientific lo kari no ga khang laga maramudana ni Ibn Khaldun ko kriba asal was mathematician da Muhammad bin Musa al-Khwarizmi ko kriba medicine da Ibn Sina ko kriba chemistry da Jabir bin Hayyan ko kriba astronomy da ko Sabit bin Qurra ko kriba sumai to art and culture da Qutubuddin Shirazi ko kriba philosopher da Abu Yusuf Yaqub ko kriba social science da Abdul Rahman Abu Zaid Ibn Khaldun ko krise maram di kari no makoi Quran thangam bade hause ai Quran ki mai ka so bada so phange ta kale gre Quran is the only miracle after the demise of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ki rasul ikram kanda kari gum pa miracle lamali hawe ha taragadi ai ko tilawat to bi Quran ne Quran dis one makat nate Quran ki manung da khang matam dali ai ko madudan hatan khan baduni Allah ki rasul haram bi tafakkaru sa'atin khairum min qiyam laylatin ni ko amakang Quran se khan dharaga creation of universe da khan dhaba adu dunadi ahin chupana phale wala tawde hen khail basi aduna eko khan dhaba darkar hoy maulana na tawre me khudi makka se Quran khang badagedi Quran tam darkar hoy Quran ki magul khang darkar hoy khutta diamond fire gangang na diamond du amaga asa to ta law bi dugo ni Quran ne khoi de mirang karga leire Quran asi nan ga men khan gre Quran asi chukka da re khan gre Quran ki manu dar treasure se European se nasi law ra de tambiram bi lambi up to the day of the judgment or kada usle somni kalam nani sorman ni pavan ni hai do